Praise the Lord. In page 4 of our program, we are going to sing No Other Plea. No Other Plea. Shall we rise up as we sing together? My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust ever living one, his wounds for me shall healed. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him. He'll never cast me out. My heart is leaning on his word, the written word of God, salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician, he is the sick, the lost he came to save. For me, his precious blood is shed. For me, his life he gave. I need no other arguments. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me.
Let's close our eyes and pray. Thanking the Lord God who has brought us to this combined global Sunday worship service. Let's give him the glory for all we've received so far, and all that he has in store for us. Give him the glory for touching your life, and prepare to touch your life one more time. Let's give him the glory. Today is a special day, the day of the Lord, and the presence of the Lord is in this place. As we worship the Lord, as we praise His holy name, the Spirit of God will confirm the word of God in your life. Give him the glory. For today is not just an ordinary day. We are at the super. Nye dogbeda le Yesu ƒe ŋkɔme. Nya dogbeda. Akɔfafa ava dziwome, akɔfafa ava gbewome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Dedekpɔkpɔ ƒe nya, dɔyɔyɔ ƒe nya, katutu ƒe nya, Mawu ƒe nya, enya aɖo kpedzi le agbewome, aɖe kpedzi le wagbe me. Nye dogbeda le Yesu ƒe ŋkɔ sese la me. Le Malachi tametɔn tutu ewua me. Ebe ame wolia. Ebe mihe nuwo ƒe ewoliawo katã yi nudzraɖoƒe la ne woanye nuɖuɖu le aƒenye me. Mitsɔ esia do ŋkpɔ abe nyemaʋu dziƒo nu eye nyemadudu yayra aƒo ɖe mia dzi wòagbɔ eme o mahã. Yehowa se bɔtie gblẽ. Almost like a mighty reluctant flood, according to His word. Shall we pray together now? Almighty Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for bringing us together to pray into this combined worship service globally. We pray, Lord God, that your presence will be felt, evident everywhere in Jesus' name. Lord, we brought to you this offering and tithes. We ask you, Father, to let our ushers and all those who've been designated for this give the offerings into the designated offering bags. Then give it to other persons who are not so designated, or into some bags that you can be sure of. And as you drop your own offerings, keep on praying to God. And keep on asking the Lord God to bless you today. We will pray now as you drop your offering. Nemi John Wavokwa, nya ano bedodorame.
adogbeda be mawu ƒe nutsi fafa ne ɖu fia le míaƒe duwo me le xixe blibo la me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Adogbeda be mawu be doa ne keketa ɖe dzi ne kpɔ ŋkɔgbe dede le xexe blibo la me. Geɖewo le teƒe ya egbe nye zi gbãtɔ ye wole kpɔ gome le nyabe subɔsubɔ ya me alo ekpɔ gome le dutoƒo mawunyakaka me eɖohi wokpe wo va ye eva yɔ ɖagbe fi ɖagbe alo tsɔ va yi egbe nye zi gbãtɔ ye ele kpɔ gome le subɔsubɔa me Kristo ƒe hamea ya be woaxɔ o ta kɔ asi dzi ne míakpɔ ɖa mawu ne yra o ɖe taflatse atem atso le wò afɔ dzia mía ado dza na o míaƒo asikpe na o be nɔvi nyɔnuwo kple nɔvi ŋutsuwo dome mieva eye wodo woe zɔ na mi le Yesu be ŋkɔ me. Miatem mia anami nya be ŋkɔwo adresse egbea to mɔ ƒe amenuveve mea Tsitoƒo mawunyakaka le dzi egbe míaƒo asikpe na Yesu Kristo. Eye wotrɔ kpadzi gane xoxoa mía anɔ teƒe ya ame aɖeke megatsi aƒe me o míawo katã míava teƒe ya eye ɖoɖoa le dzi yim etsɔ dzo ɖa bla ɖa At 7 o'clock. What time did I call? 7 o'clock. 7 a.m. in the morning. The ministers
Our conference, believers conference, continues tomorrow at 7 o'clock. Chondi gandren padia chuchudo na plolawa eleji yim. The date and keep the time. Don't go back home when you're supposed to be here. All the workers, Dola o patan le chochi yame. Dola o patan la o pewobe wakpo gomen le dola o alo chuchudo yame echo ga come again defuho. and continue the series that the Lord God has given to him. The first ministers' conference that's 2 days ago, we had some atmospheric challenge, but that's just a challenge. nyape, There is some nebi anticlimax pogomele at dodo all. ya mea, We'll nyape. resume tomorrow morning. Say amen. Nono mo la And tro then the echo Lord ndi God will kanya. lead us again in that series, and our eyes will open more to know the mysteries of the scripture, especially the dynamics of prayer. As God wants us to pray, the Lord will keep us for tomorrow morning. and our Apetoa attendance will be aga very black great panami. tomorrow morning. Eye miaga ho nugan le chonji le Yesu ben komme. Tomorrow morning, Ha pastor be ya ye gbona yava echonde kanya yava le gamejilo. O ha lava huasina petoa, huasina petoa. Apetoa na perenchiwo le Yesu ben komme. Glo amenam.
beats of the drum. A time to rise and face the enemy has come. A time for and you lead us through, and we march with hearts courageous after you. The marching on with hearts courageous, anywhere you want us to. And should you lead us where the hearts raging, let us march with hearts courageous after you. We were scared to hear your word and know your way, and give us hearts to understand and never stray. And your hearts will fill with wisdom, we know the past is true, and we'll march with hearts courageous after you. The marching on with hearts courageous, we follow everywhere you want us to. And should you lead us where the hearts raging, let us march with hearts courageous after you. Let us march with hearts courageous after you. Let us march with hearts courageous after you. Consumed by your fears, and the daytime has turned to night. You may be unaware that the someone who is and is leading you to the light. Never alone.
you are all by yourself, like an island out on the sea. But as the enemy's way of making you doubt, there's that promise to never leave you. Never alone. Alone. Keep on standing tall. He won't let you fall. Just remember, you're not alone. Never alone. Hold on, keep on standing tall. He won't let you fall. In your arms, you're not alone. Never alone. He's by your side. Hold on, 'cause you know so well. You know how to make it. He'll give you power. Don't give up. Don't give up. Jesus Christ, you gotta win. You left promise never to leave you. Where the tears running. Promise never to leave you. Promise, I believe it. Promise, I believe it. That settles it. Promise, I believe it. Promise, I believe it. You don't believe it. And now, at the GCK Sunday Devotional Worship Service, we bring you choir from nations across the world. There is a name that levels mountains. It carves out highways through the sea. And I've seen his power and ravens battles right in front of me. Yeah.
There's a faith that stands defiant. It says Goliath to his knees. Now seen us praise and rival shadows right off my feet. Come on. 'Cause that's the power of your name. Just a nation makes a way. Giants fall and strongholds break, and there is healing. That's the power that I gave. Is the same that broke the grave. There's no power like the mighty name of Jesus. Power like his name. Cause I see you taking ground. I see you press ahead. Your power is dangerous to the enemy's camp. You still do miracles. You will do what you say. For you're the same God now as you've always been. Your spirit breaking out. Your kingdom moving way. Your victory cleared the ground like the enemy. Yes, he did. Yes, he did. You still do miracles. You will do what you say. For you're the same God now as you always been. And that's the power of your name. Just a nation makes a way. Giants fall and strongholds break, and there is healing. That's the power that I claim. Is the same that rose the grave. There's no power like the mighty name of Jesus. There's no power like the mighty name of Jesus. My custom blessings are done. What is impossible with me? My custom lifts the heaviest load. What is impossible with me? What is impossible when we believe? What is impossible when
one heart. There's a mighty power in His precious name as we call upon His name in one accord. Every curse is cancelled, every spell cast out. There's deliverance for the captives in His name. Every yoke is broken, every bond is loose. There is freedom for the prisoner in His name. There is a supernatural power in the name of Jesus Christ. He can heal the sick, yes, raise the dead, and bring them back to life. He can open up the blinded eyes and cause the lame to rise. There is supernatural power in His name. There is peace for the restless. There is joy for the sad. There's salvation for the sinners in His name. There is hope for the hopeless. There is strength for the weak. All our troubles will be banished in His name. There is a supernatural power in the name of Jesus Christ. It can heal the sick, raise the dead, and bring them back to life. It can open up the blinded eyes and cause the lame to rise. There is supernatural power in His name. In His name, there is supernatural power in His name. In His name, there is supernatural power in His name. Before the Sunday message today, we shall have a brief period of scripture reading. The Gospel according to St. John. The Gospel according to St. John. John 7. John 7. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. For neither did his brethren believe in him. Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is already. The world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. When he had said these words unto them, viawo yi nkeke nyuia du pela eya ha yi menye le gaglagbe o ke bon le ajame azon yudato ji le nkeke nyuia du pe eye wo globena Afrika amema le eye livi sogbo le amehawo domele enchi de wo globena amenyi wonye bubu wo globena dabi ke bon eflu amehala gakela amiadeke me glo le enchi plechi depo o la bena wo von yudato ke esinke ke nwi la pe afan nuila yesu ide mau pe la me eye wo fianu eyanchi yudato chi ya globena aleke wo amesia nya agbale esi mesro npo o ma ha tete yesu donu nawo eye wo globena nyenu fiafia la menye
to menye tonye o ke bon amesi dom dala toe ne amiade le jijimbe yawo epe lonlonu la eyala jesi le nufiafia lanchi nenye mawu me wojo alo nyentoe le nufom le dokunye nuchi amesi le nufom le yento dokunuchi la dia yento fe kafukafu ke amesi doe dala fe kafukafu jimla eya enye nyatepeto eye nu majo mele eya mame o alo menye mose ye na sela mi o a eye mi adometo de ka me wo sela ji o nu kanchi miele jijimbe miawu maha ame hala do nu mena gbogbo von le me o ame kale jijimbe ya wu maha yesu don eye wo glo na wo bena do de ka ko me wo eye mi kata mi afo mo ya mose cho ava chocho nami menye bena echo mose gbo o ke bon fofua gbo wo cho eye le sabadi la nyechu avana amen ne wo cho avana amen Vesia taflache ne wocho avana amele sabaji bena wagada mose vesia ji wola nu kanchi miele domje domde nu chinye ela bena mena amebli bola pe la mese le sabaji maha mi gadro fonu le jejenu o ke bon mi drop fonu jojoe tete Jerusalem tuwa de wo globena alo menye esienye amesi wo jibe yiwa wo maha eye kpoda ele nu fom fa eye wo me glo anya de kene o de jume gawo jesi van bena amesi anye Kristo la maha ke amesi ala nyenya afisi wocho gakene Kristo avala amerike manya afisi wocho o azon Yesu doli le maufe la mehele nu fiam eye wole gbogblomena nyenya eye nyenya afisi mecho eye nyemeva le nyento dokunye si o ke nyatepetu adeli amesi domda amesi miao nyenya o nyela menye elabena egbomecho eye eya ma domda tete wojibena yo wale eye amiade kemedo aside egbo o elabena epe gapofo mede hade o ke amegedo ho edisele amehala dome eye wo globena ne Kristo avala de wa jesi awu esiawo siwo amesiawo lamaha farisito se alesi amole nu siawo fe libi limle enchi eye farisito ple nu no lagan do hachi ploto da bene wadale ete Yesu globena mano anyi plimi yeyi viade ko eye magbele midi ayi amesi dom dalagbo mia jim eye nyakpom o eye afisi nyela melela miaola miatem ava o tete yuda to glona wo no wo bena afika amesi ale yige bena miatem akwe o de wole amesi o kakade hela to domela gbo yige eye wafia nu hela to maha nyaka fomevi gwenye esia si wo globena mia jim eye mia pom o eye afisi nyela melela miaola miatem ava o maha ke lenkeke mamleto sinye nkeke nyi ganto dila Yesu le titre ye wo dowli globena ne chikole amiade wumla ne va gbonye eye wano chi. Praise the Lord. Wakafumau. Praise ye the Lord. Wakafumau. We thank God for the great things. Nye dakpena maude nuga yo le me vam le dodo ya me nuga yo mawo doyoyo efunkuna ku gbagba no nukunu lendi ya dase didi deli yike mana akafu mau benko nu yi mau wona o ekema dova eyemia me kplo lawo wa khoda se didi wa mau wonu nwide na o eyodo o etuka o
va kplɔlawo gbɔ ne o se vɔa wa ɖe na o elava di dase akafu mawo eye wa yra ame bubuwo to wo dase didi sese yawo me. Dova ne wa xɔ dase didi wa ne wa ɖe na o ne nava di dasea. Our weekly services, our weekly meetings, every Sunday is a blessed. Miabe ale nyabe subo ayina do le kwasida me. Also on Monday, kwasida ogbea mi va fona fu. Eye mi subo na mau tso gandre xoxoa mi bona le nyabe teƒe vovowo joda gbea mi srona bibla. Pakple nyabe kplola pastor Kumoyi. Eye yoda ogbe o trokpa di gadem xoxoa mi ga bona o tuna mi do na mau nyakaka. Praise the Lord. Me wa kafu mau. Praise the Lord. Wa kafu mau. Ni ba ko non daga na yoro mi. Na sa gbara tendi. Ni sra maran Paul ugura. So yesa ni se abuya. Na da wa so si so ende na biruwa. Samu da min no garin ga turwa. Nin go ga gosrama. Te gemi so na sina mi de sala misindi. Pere da tuno mi ndi. Na de ma gage kuma kane nin go ga sina tia. Te gemi na kwa Christian dimya asan yirundi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. Praise the Lord. Wa kafu mau. This is Mr. Paul. Oyona novia be novi Paulo. But the testimony is that Ebe dase didi ya. giving his life to Christ Ebe tso ba gbe na Kristo. Efe adewe ya. 5 years and was threatening his pastor standing there that he's going to be violent against him if he ever see him in his house. But to the glory of God, he was invited here, and after the ministration of our Father in the Lord, he got fully restored right in Eva demegbe. Aha, voa. Ebe pastor la khadinema, eve jikpo ye wo pe va bobo dodo ame. Eye le kplo la nya pastor be nfia fia wo me a odo edolo. E tro gbova. Nisi alo. Nenyi sira Yakubu Enoch na kingusu sira yo kwa ne waro so. Na osa okuta tendi. Na kingusu sira yo gbo kwa ne waro so. Tonte saka so sa saki sume no na mini. Ma demi na kaso mo saka we netro man koko so na kinda so ko ma susuni ya mantwe. De hemi ya se sa de sirami susuni ya ntonu twe. So mi ya mantwe ma ya tole ne wasikuro ya manwidi mona mankwen wasi swansi. Se manka soro ko sanka we na sika mwane nde ko sina ko meno genina amana kuso sera ye nakana mini domini nyam yama wili mo ande don na kuso sera ye nakana be hengogo ka kala kwa mi ya da ama wili mo mi kan wasi kuro mana kinne no ba so amene ya mo na kuso sera sa ki sondi no ba ye ko kwen ye so ande mi naki na kuna na si obunti ya mandu mo gyan ye kala kwa mana de ma buteni gan ko ma wane so kuso yu ma man be ka ko be hego be ka jesi suru. Ẹ̀yin Olúwa lógo arákùnrin wa jẹ́rìí pé kó tó wá sí ìpàgọ́ crusade ó ní kòkòrò ta òun gbà tó múra láti wá ṣùgbọ́n gbà tó kíní ẹ̀ ta òun tán kò lè gbogbo ara rẹ̀ ń gbóná ọwọ́ rẹ̀ kò lè gbé sókè ó wá ń dùn wọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ó wá sí bí pẹ̀lú ìṣòro yẹn gbà tó dé bí bàbá wa nínú Olúwa ó bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n gbàdúrà fún àwọn tó ní ìṣòro ó ní láti gbà yẹn
gbogbo ìṣòro yẹn wá lọ ó ní òun gbé orúkọ ọlọ́run go ológo adúpẹ́ fún ọlọ́run. Praise the Lord. Wakafmao. Our brother here, Mianovia. Eben kwenye Yakub Enoch. set back with severe allergic reaction, leading to what we call myopathic pain. That is severe pain in the muscles, such that he could not move the hands. But after the prayer, for Father in the Lord, everything disappeared. The pain went away, the muscles, everything. Veve se sereva la bonne. Em te kokona boy jio mate vuvu abo vo ale kplo la be gbedodo da megbea. Eten le kokwa bo ale ji le vuvu. Mau atem ado wa medo, atem yodo, atem achukame da sedidi bubu. Other testimonies. Da sedidi bubu. We call on it, Ilorin Choir. Hallelujah.
of sorrow. I'm on my way to glory land. I'll not turn back for some tomorrow. My trials here, I'll understand. I want to know more about my Jesus. I know the blessed Savior, for through His blood He sets me free. Though rough the road, I shall not waver. For some glad day His face I'll see. I want to know more about my Jesus.
after I read. And after I read, I'm traveling through this world of sorrow. I'm on my way to glory land. I'll not turn back for some tomorrow. My trials here, I'll understand. I want to know more about my Jesus. I want to know more about blessed Savior, for through his blood he sets me free. Though rough the road, I shall not waver, for some glad day his face I'll see. I want to know more about my Jesus. I want to know more about
Thank you so much for that beautiful rendition. By the grace of God, we have some of the our leaders. Number one is the Camp Mobilization Committee leader, Bishop Shadrach Sonny. You are welcome. Also, among them is Pastor Ajayi Olatunbosun. You are welcome, sir. Ambassador Lolado le miame ole de ofia Christian Association of Nigeria is around. Pastor Kwekpedo. You are welcome. Ole de wezo now. We are coming to the hour of blessing. Emido yayira fe game. Mesia mene globe yayira fe game. Blebe yayira fe game. Maula yiram. Wayirawo nukunu wa enote kpo mebe nukunu wa note kpo amia ademona nya be pastor nude kanye ya enu gande enu nyade amlimanuade aveme la gbe wo me to introduce to you the man of the hour, the just superintendent of Deeper Life Bible Church, the convener of Global Crusade. He is the approved man of God, the Bible expositor, the carrier of yoke-breaking anointing, dynamic evangelist, unparalleled teacher of the world, exemplary model, mentor and leader, a formidable father of the faith, a global crusader, international evangelist. Miakpe, mina, miakata, miadoja, na maupa me, miabe pastor WF. Kumoyi. Hallelujah. Hallelujah. Blokwasida pe hallelujah mase. Minya. Joda. Kakavakode kwasida. Wonye kwasida o penkeke o gake kwasida gbela enye nkeke ikeye ndovuna enye nkeke gande eye wonye nukunu pe nkeke majie mi apeto Yesu Kristo fon chame kuko dome magbona obe nu yo le ekupla gbedome la gbeume la o afon nu sia nu de pepe ike le meme le godona wa jipo penuse agbo agbe o malalo chinu now eye ma koko odogo le balima me akoko ituata me amesia mene gbona be amen. Yayira ma jujo la gbo ma po fofo miede akpeno de gapopo yata afeto akpenao be ekploduko ova tepe ya be wa ase wonya eye ne dirado be ya ponu na o le radio ji le yabala oji tepe vovovo afeto ma to gbeda jipo penu se ne gede amesia me bagbeme le Yesu penkome egbela ndone vudo bagbeji emene nyona o nukunu le cholo bagbeme be bia be ndone vudo kata bagbeji apeto me dogbeda be totrone gedo bagbeme apeto no pakple o le jijome no binchuma no binyonuma vinyenchuvi ma vinyenyonu ma jijo bagbososo ne gedeme o le Yesu penkose sianjie mi dogbeda le Mau yira o bobo nanyi fa azon egbede apetola edibe ya fonu na nye pakple o chokude nyachi de kakonchi donui be Matthew pagbale ne pepe nelia mea Yesu glona obena amegbetoma nu agbe le nu dudu de konchi o bobo la to nyasia nyasi ke to akochona jo maupe numela nu chi
nyasia nya nya ɖeka ko ye aƒetɔ agblɔ na mi tsɔ ku ɖe nya ɖeka ma eye manya Yesua tsɔ wu manya aƒetɔ la tsɔ wu manya Kristoa tsɔ wu aƒetɔa ƒoƒo na mi tsɔ ku ɖe manya Yesu Kristo yaɖo ya nyatsi ɖeka koe wògblɔna eye dzi be yaƒo nuƒo na mi tsɔ ku ɖe nyatsi ɖeka ate nye dziƒo nyatsi ɖeka ma ate nye ɖeɖekpɔkpɔ nyatsi ɖeka ma ate ma nye dzimetɔtrɔ vɔndzia nyatsi ɖeka yi wòdi be agblɔ na nye kpakple wɔa yenye nyatsi ka yenye neva me neva me ekpe yesia yi ne mi gblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ me mi gblɔna be amen amen ma gɔme nye nu kae nye amena o nu kae leke miawo anya yayra yi ke le nyatsi amen ma me ma ha Mateo ƒe agbalẽ ta 10 kpukpui 8 egblɔ bena elabena tɔwoe la nye fiaɖuƒe kpakple ŋusẽ kpakple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔ me nyatsi ke le nu wa ha amen fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpekpe bla 9 ʋu bibla kplɔm ɖo nɔvi lɔlɔ̃tɔ si ke le to dzi fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpekpe 13 eɖo nu na fia la bena neva eme aƒetɔ la ŋusẽwo katãtɔ la hã negblɔ nenema egblɔ be ne egblɔ be amen la ebe aƒetɔ Yehowa nye Mawu be efia hã negblɔ be neva eme nenema ta nenye be negblɔ be amen la dziƒo aɖo na kpe dzi gblɔna be amen le anyigba dzi ye amen le dziƒoa kple anyigba dzi toa wo kpakple ve wɔna ɖeka yo hena nukunu ame ƒe agbe me fi ka amenua to ma ha Korintotɔ velia tagbãtɔ kpukpui bla ve Korintɔ ƒe agbalẽ velia tagbãtɔ kpukpui bla velia egblɔ be elabena Mawu ƒe ŋugbedodowo ale si nuwo le la Yesu me la le eya ŋuti amen hã la to eya hã me dzi hena Mawu ƒe kafukafu to mia dzi ekpe amen kple wo katã nɔna dzu ne edo gbe ɖa ye ne gblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔdzi me do gbe ɖa lea dziƒo ɖona ŋuti be haleluya ye ma yo gblɔ la ye nye be dziƒo ɖo kpe nya dzi dziƒo na kaka ɖe dzi be nya si ne gblɔ la ne nɔ nenema ne va me nenema hena nu ka Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ndi ya ma ƒo nu na o tsɔ ku ɖe tanya yi ke nye be amen fifia tsɔ yi ɖaa kple mavɔmavɔ amen le fifi ŋkekea me amen tsɔ yi ɖaa ame aɖe gagblɔ na aƒeme ɖa be amen nua me tɔ ye ŋuti mialé ŋku ɖo nu gbãtɔ amen si ke nye Mawu ƒe ŋugbedodo ƒe emevava amen gɔme nye be woɖo kpe nua dzi wogblɔ be nugbe yiwo katã Mawu do na mi la egblɔ be ne nɔ nene ne va me nene nu velia miakpɔa yenye amen yi ke nye kaka ɖe dzi na mi be nuso katãtɔ la ɖo kpe nya dzi amen gɔme nye be eva eme ele se gɔme na ma eva eme no gblɔ amen la ele ɖo kpe dzi be nukunua ele va me dziƒo be miɔ katã mi gbɔgblɔ be ye dziƒo kple anyigba kple wo katã mi gbɔgblɔ be amen ma ele nye kaka ɖe dzi be nuso katãtɔa ele dɔ wɔ ge na mi nutɔlia amen enye asidada ɖe míaƒe gbedodoɖawo dzi asidada ɖe míaƒe gbedodoɖawo dzi Mawu nuso katãtɔ la yeƒe asi la
eʋuʋu na nu siwo mate ma ʋuʋu o mawo ƒe asi la ŋusẽ le me ne gblɔ be amen la egɔme dze be dziƒo da asi ɖe nu si ke ne bia dzi elabe mawo ƒe asi la esese medo gbe ɖa be amen neva me le agbewo me ne va me le ƒomewoa me mebe ne mawo ƒe ŋugbedodo katã ne va me le agbewo me le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me míava nu gbãtɔa dzi míava akpa gbãtɔa dzi ke nye amen yi ke nye be Mawu ɖo kpe yeƒe ŋugbedodowo dzi na mí eya yi ke nye míaƒe nyanutsola alo ame si ke xɔa nya ɖe akɔ ɖe mía ta egɔme nye be Yesu gbɔgblɔm be ele bia ɖeɖekpɔkpɔa Yesu be melɔ̃ ele bia dzimetɔtrɔa ele bia dɔyɔyɔa Yesu be nye kabiwo la ye metsɔ yɔdɔ o eye ebe mexɔ dɔyɔ tso dziƒo be makɔ ɖe akpewo dzi amen ma la egɔnye be be nye nya yiwo katã gblɔm ne mele la le me va ke ebe dzesi siawo la kplɔ ame siwo katã xɔ dinye se la ɖo ebe amen la Yesu yi ke nye nyaƒe nyaxɔɖakɔ la ele gblɔ be ne va me ŋdi ya ele me vam na o matsɛ fia o nua me tɔn ye miakpɔ le akpa ma miakpɔ atsekpakpa yi ke le míaƒe nyanuxɔ la alo míaƒe avuléla si Yesu la enye míaƒe avuléla nu velia yi ke miakpɔa miakpɔ ale si ke Mawu ɖo akpe ŋugbedodoawo dzi eye nutɔlia miakpɔ ale si ke woɖe mɔ na mí be miage ɖe Mawu ƒe ŋugbedodo me to míaƒe nyaxɔɖakɔ la dzi eye ne gblɔ be amen ne Kristo gblɔ be amen ne Kristo yi ke nye míaƒe nyaxɔɖakɔ la avuléla eya yi ke si nu siwo katã le ne gblɔ be amen la o nɔvi xaxawo katã kpɔa ɖo ŋuti le ame ƒe agbe me enu gbãtɔ atsekpakpa kpakple ɖoƒe yi ke le míaƒe nyaxɔɖakɔ la ƒe agbe me Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta velia keke velia ebena vinyewo esiawo meŋlɔ ɖo ɖe mi be miegawɔ nu vɔ̃ azɔ o eye ne ame aɖe wɔ nu vɔ̃ la ebena avuléla ɖe le mía si avuléla ɖe le mía si avuléla ɖe le mía si ele me kasi hã ebe avuléla ɖe le nye kpakple o si ekpa ge aɖo yie ne ezɔmɔ yi ɖe edu bubu aɖe me alo du aɖe me le nya be edua mea evava me be nane ate ma dzɔ ye ehiã na nu ka ehiã na lɔya ehiã na nyaxɔɖakɔ la ame ɖe yi ke la te ma aʋli ta o eye ɖewo yi duma me ke ne lea enye nu ka amedzro eye eve ɖo kuxi alo nya va dzɔ ɖe dzi o le duma mea ehiã ne ame aɖe yi la ʋli ta o vɔ abe xɔsetɔa abe kristotɔa nye be míawo la avuléla ɖe le mía si nyaxɔɖakɔla ɖe le mía si eya le dziƒo loo eye nenye be Satana le dzidzim be yava gblɔ nya ɖe le tome na mí be eya medze axɔ mɔ be yayrɔ ame ya medze o axɔ mɔ ƒe amenuveve o ame ya ɖeke medze oa Yesu yi ke nye míaƒe lɔya ma ame si ke ʋlia mía ta o ela to ne Satana be ƒo nu le afi ma kabãtɔ ziɖoɖoe le afi ma elabe vinye nyɔnuvi ma o le vinye ŋutsuvi ma va gbeta Satana ye ziɖoɖoe evinye ŋutsuvi ma vinye nyɔnuvi ma mato na o le ŋdikanyia be le vinye owó ma gbeta ame sia ame yi ke le afi ma migblɔ ma se ɖa be Satana ziɖoɖoe elabena avuléla ɖe le mí kpakple fofo la dome ye nye Yesu dzɔdzɔetɔ la nedze be Satana be yeatso nu o abe medze o mekɔ o mele kɔkɔe wa se ɖa Bibla bena nyaxɔla kɔla ɖe le mía si le fofo la gbe nye Yesu dzɔdzɔetɔ la se gɔme be le ŋdi ya eli na o le afi sia afi nu kake na bia nu kake na dzi la Yesu le wɔ ge na o Romatɔ ƒe agbalẽ ta nyilia keke bla tɔ̃vɔ ve Romatɔ ƒe agbalẽ ta nyi keke bla tɔ̃vɔ evelia egblɔ bena ame si ke mehe ye ŋutɔ ƒe vi ɖe megbe o ke etsɔe na ɖe mí kpakple mí katã ta la
de ma tsɔ nuwo katã akpe ɖe ŋuti na mi o ma hã woxa ŋkɔwo le ameawo dome la mebe ŋkɔwo le yayratɔwo dome la foto gɔ hã le afi ma la ebe mi katã la ŋkɔwo le ameawo dome eye magblɔ be nyaxɔɖakɔla eli na o Yesu le afi ma aʋli ta o ebe ɖe etsɔ Kristo na ɖe mia ta aleke la wɔ matsɔ nuwo katã hã kpe ɖe ŋuti na mi o ma hã atsɔ nuwo katã kpe ɖe mia ŋuti na mi o ma hã nɔvi nu kae ne ya xɔ tso nyaxɔɖakɔla ma gbɔ ma hã yayra peke bla tɔ̃ vɔ ne ame ka ye bu fɔ Kristoe nye ame si ke ku ke nu si gawu la ame si wofɔ ɖe tsitre hã ame si le Mawu ƒe nuɖusi me ame si xɔ mi ɖe akɔ enyakpɔma exɔ na miaƒe nya ɖe akɔ hey nyaxɔɖakɔla axɔ nyawo ɖe akɔ axɔ nyawo tsɔ ƒu akɔ nɔvinye ne gbedodoɖa wo va gbɔdzɔ ɖe eya ŋutɔ la va xɔ nya ɖe akɔ anɔ gbea dom ɖa ɖe ta o meka le yi ke gbedodoɖa wa gbɔdzɔ ɖo ne ya eva tɔ gbedodoɖa ɖe teoƒea gbedodoɖa wɔa ŋusẽ la nɔ nu ɖoŋtsi la va na o ɖoŋtsi wa le va me na o lo elabena atsekpakpa kple ŋusẽ ɖe le míaƒe nyaxɔɖakɔla ɖe asi nu velia yi ke nyakpɔ le afi ma nu velia nye nu ka nyakpɔ ale si ke woɖo akpe míaƒe nyaxɔɖakɔla ƒe ŋugbedodo dzi Mawu ɖo akpe Mawu gblɔna ne na míaƒe nyaxɔɖakɔla ƒe ŋugbedodo Korintotɔ velia ta gbãtɔ kpekpe bla velia yi ke míexlẽ va yi tsã ebe elabe Mawu ƒe ŋugbedodo katã kpɔe ɖa nɔvinye kpɔe ɖa la Mawu ƒe ŋugbedodo tɔku ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti tɔku ɖe dɔyɔyɔ ŋuti tɔku ɖe gaɖeɖe ŋuti tɔku ɖe agbekɔkɔenɔnɔ tɔku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔkɔkɔ tɔku ɖe gbɔgbɔmenunanawo tɔku ɖe yayrawo tɔku ɖe ametakpɔkpɔ tɔku ɖe dedienɔnɔ be woadzra wo ɖo va se ɖe si me ke nàkafɔ dziƒo duame ɖe Mawu bena elabena Mawu ƒe ŋugbedodowo katã le yama me la enye eya ŋuti amen hã gale me egɔme be awo ɖeke mele me o nyemate ma wɔe ɖeke mele me o Mawu mate ma gbe naneke na Kristo elabena meva Mawu ƒe amenuveve fiazikpia ƒe ŋkumea ye megblɔ be Mawu meva le nye nyaxɔɖakɔla ƒe ŋkɔme ame si ku ɖe tanye ame si tsɔ eƒe agbe na anyi ɖo anyi ɖe tanye o magblɔ nɔ be xaxawo katã ɖo ŋuti la va nu yiwo katã le tewom ɖe anyia magblɔ na wo be wo katã wo nu la tso elabena ŋusẽ abale ko nɔna ehɔ̃wo nu ene la age ɖe me o na li ato atame ŋusẽ age ɖe me o fie ŋdi ya ele xɔ ŋusẽa lo nɔvinye ele tsotso ge kpla eye na tso kple ŋusẽ eye Mawu aɖo kpe Mawu anɔ kaka ɖe dzi enumakea ŋusẽ le gegege ɖe me o ŋusẽ yi ke mexɔ kpɔ oa gegege ɖe me o natsɔ ayi ɖe dɔwɔnawo dzi elabena le yama me la mɔ ƒe ŋugbedodo katã nye kpakple enye amen hena Mawu ƒe kafukafu magblɔ bena agbeo la anɔe na Mawu be kafukafu nɔvi le keke yamea o nɔvi nye ŋutsu nɔvi nye nyɔnu mega gbɔgblɔm be ɖe o pastor o kaka ya ŋutɔ aɖe agba ya ŋutɔ aɖe nɔvi nye matɔ be le Yesu ƒe ŋkɔmea ɖo ŋuti le va na o nɔvi nye ŋutsu ɖo ŋuti le va na o pastor kaka yɔ katã ne ya va ya la dzo ne ya dzo ya la va kaka yɔ katã nyemenya le ke ma wɔ ɖo nyemenya le ke afi yi ke me dzi be ma yia nyemenya le tɔmɔ kaka le teƒe ma o nɔvi nye o gbada mekpɔ yi do nyaxɔɖakɔla le gbɔgblɔ nɔ be ele yi ge lo Yesu gbɔgblɔ nɔ be ele teƒe ma yi ge lo
Novi ta dedikeke o katana le susu me kpakple nu me elabena agbewa anɔe na mɔ be kafukafu ebe xena mawu be kafukafu to mia dzi azɔa ele tsɔ nuwo katã le na mi elabena yeƒe dzɔdzɔme segɔme be Kristo ƒe ŋkɔa enye amen magatsɔ fia o le nyaɖeɖefia tatɔn kpikpi 14 me nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tatɔn kpikpi 14 ebe ŋlɔ do ɖe hame yi ke le Laodikea la me la bena ame si ke nye amen elekpea kpikpi 14 Yesu ŋutɔ enye amen Yesu megblɔna nya ɖe agblɔ be maɖewoa evɔ ava trɔe o megblɔna be yana wo nudzedze kpɔkpɔ yebe ɖe yebe ŋkɔ nye amen ele se gɔme na ma Yesu ale gblɔ be yebe ŋgbe yiwo katã ye do na wɔa eye yi ke nye amen ele gblɔm na o ebe ame si ke nye amen o ma tsitre ɖe ƒe ŋgbedodoawo nu o yeƒe ŋusẽa yeƒe amisisia yeƒe ŋgbedodo yeƒe nyagblɔɖiwoa nugbe yiwo katã wòdo na mi la nɔvinye se gɔme be wo katã enye amen ele wɔ ge na o va se ɖe esime ke na yi ɖe yiƒe walo yiƒe ma ele yi ge godoo nɔvinye nu katã míele kaka ɖe dzia ƒe nya gblɔm na mi nenema nu katã elabe míaƒe nyaxɔɖakɔla ƒe ŋkɔe nye amen hey nutɔ̃lia nakpɔ le teƒe ya yenye ale si ke woɖe mɔ na mi be míakpɔ gome le eƒe ŋgbedodo katã me to míaƒe nyaxɔɖakɔla dzi mi kpe ya ɖo yia edzi be yage ɖe xɔ aɖe me ale be yabe atsi zo le afi ma alo asi zo le xɔa katã me edzi be yage ɖe exɔvia me ɖe ne yasi zo le xɔwo katã me avɔa ɖonyi alo dɔwɔnu yiwo katã le aƒea me na wɔa wo katã be safia ele xɔvi ɖe me vɔ ɖohia menya le ke na wo kaka alo dzi safia kaka ye mekpe o vɔ ma se gɔme be ma to na le ŋdikanya be ɖe teƒe yi ke wosina yayra be zowo katã le Mawu ƒe aƒe mea ɖe o ma to no be le ŋdikanya le Yesu ya ba lɔ me ne Yesu ya si zoa ŋdikanya ko ɖe kekeli gegege ɖe agbewo me eye medo gbe ɖa be ŋdikanya safia ele Mawu ƒe alɔme ɖa eye Mawu ya mate gblɔ be ɖe yebui o ale be nye megbetɔ gbɔa mi gblɔna bena safia yi menya fi me de ɖo la menya fi ke safia le o la vɔ miawo ya ɖe míaƒe nyaxɔɖakɔla ɖe eli la ye ŋutɔe nye safia gblɔmase ye ŋutɔe nye safia matsɔ nyatsi atsɔ fia woe le ebena eta ve le Efesetɔwo ta ve kpikpi 8 egblɔ be Efesetɔwo ta ve kpikpi 8 elabena eya ma ke me mi kpakple eve la katã miekpɔ mɔnu le gbɔgbɔ ɖeka me la xe ɖe fofo la gbɔ mia fofo nye Mawu yi ke wɔ nuwo katã ye si nu sɔ katã le ye nye nutetewo katã ƒe Mawu nɔvinye ya ɖo yi ɖeke ɖe meli ɖe ye Mawu ya ʋɔtrɔa tona le gbɔ elabena to eya ma dzia eya me mietona to nya be nyaxɔɖakɔla me la edzi mietona kpikpi 80 gblɔ be eya ta azɔ mieganye ametutɔwo mi meganye ametutɔ kple amedzro o ke boŋ mienye ame kɔkɔewo ƒe hadumeviwo kpakple Mawu ƒe aƒemetɔwo eye se gɔme be menya amedzro le Mawu gbɔ o enye Mawu gbagbe la ƒe vi enye Mawu ƒe nyɔnuvi eye amawu matu ʋɔtrɔa le ŋkuwome o haleluya ʋɔtrɔa le ƒuƒu gbadza be na ge ɖe fofo la be ŋkume axɔ ye be ŋusẽ ɣe sia ɣi eya ta ebe mi meganye amedzro o gake mienye nu ka hadumeviwo kpakple Mawu ƒe aƒemetɔwoe mienye
o menye mawu ƒe yayra mewo lo mebe gblɔ be menye mawu ƒe hadumetɔwo la eye menye mawu ƒe aƒemetɔwo dometɔ ɖeka eye atsɔ ŋusẽ na wo ebe bia wa na wo dzi na kpɔ ƒoƒɔtrɔa ne woawoe na wo ale wowɔ ge na wo le Yesu ƒe ŋkɔme dɔwɔwɔ ta ve dɔwɔƒe agbalẽ ta ve kpekpe bla 9:90 egblɔ na mi bena elabena mia kple mia viwo tɔe nye ŋgbedodoa gblɔ na be amen ebe mia kple mia viwo tɔe nye ŋgbedodoa mia kple mia viwo tɔe la gblɔ ne mia viwo mi kui ɖe tome na wo be ɖe meka nu kake me woato o be wote bia nu sia nu wone bia nu sia nu wo fofo si le dziƒoa elabena woatɔe nye ŋgbedodoa wo hã wole ene wonye ɖekakpuiwo wonye ɖetugbiviwo mekake wonye o ela gblɔ be nu ya ɖekea mesutɔ nye si o nɔvinye se gɔme be menye gaɖo me woa menye nu sia nu yi ke na abia ye koe dzilawo wonana me ya o lo vɔ gaɖo me woa nano lia matem bia dzila wagbe o matem bia tsi be anua wagbe o matem bia nuɖoɖo wagbe be wagbe be yemana o ta ase gɔme be ne me nua gbe hiã o ko la nu yɔ nye nu vevitɔa ele na wo ge ta nɔvinye o ma te gbe dzilawo ma te ma gbe aya gbɔgbɔ be ya gbɔa ye wla tu gbɔgbɔ ɖe ƒo na wo ɖe gbe ɖe dzilawo ma te ma wɔ o ta se gɔme be ɖe nenema pɛpɛpɛpɛ ke miatɔ si le dziƒoa ma te ma ate enu veviwo elabe tɔwoe nye ŋgbedodoa ebe mia kple mia viwo tɔ nye ŋgbedodoa kple ame geɖe ale si nu ke le adzɔge miamawo le yɔyɔ ge ave ta tso ŋdia dzia manɔ kaka ɖe dzia be ŋgbedodoa tɔwoe ɖeɖekpɔkpɔa tɔwoe lo agbedzɔdzɔnɔnɔa tɔwoe dɔyɔyɔ hayahaya be ŋgbedodoa tɔwoe gaɖeɖe tso futɔ si mia tɔwoe magblɔ nɔ be gaɖeɖe wɔnukua ŋgbedodoa tɔwoe eye nu yiwo katã na be nakpɔ dzidzɔ na tso ase le agbemeŋkekewo me la wo katã tɔwoe nyame yiwo katã le ɖo tom fifle le radioa dzia magblɔ na mi be ɖe ŋgbedodoawo katã mana mi kaka ɖe dzi bena míaƒe nyaxɔɖakɔ la ame si ke nye nu teƒewɔla la le gbɔgblɔ bena tɔwoe lo eye be ame ale si nu ke miamawu le yɔyɔ ge avae miava nu velia akpa velia ne mawu nya yi ke nye nu ka amen yi ke nana mi kaka ɖe dzi be mawu ŋusẽwo katã tɔ la awɔ nane na mi amen ma egɔme nye be eva me tsã me fa vi va yi fifia nye magate ma fa via azɔ o alo magate ma va Yesua gbɔ aga nɔvia fam o eye esi me ke nyɔnua Hana nɔ nu ka avi fam nɔ heli ke la kɔdzi ɖem ɖe Mawu ƒe ŋkume la o Eli gblɔ be xɔse be ɖe Hana nɔ ahamu ye Hana to ne be ɖe awo Mawu ƒe ame heli yi ke la kɔdzi nam la ɖem mele ɖe Yehowa be ŋkume eye Eli be ne va me na wo nenema nɔvi ye gblɔ na be ma ne va agbewo me o hã gblɔ na be amen esi ke Eli gblɔ ne be ɖe ne va me na o abale si ke ne dzie ne o ewɔ be nyɔnu ya megaxa nuwo ye ƒe aɖatsiwo katã wotutu le mo ne nɔvi ne se amen mamlɛ koa egɔme nye be wototo aɖatsiawo lo egɔme nye be woɖe nu kakawo dzo egɔme nye be woɖe to aɖa le ŋkɔ na o egɔme nye be kaka ɖe dzi le na mi be ɖe míaƒe mawuso katã tɔ la ele nane wɔ ge na mi fia ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ peke bla 9:90 eye Benaya ɖo nu na fia la gblɔ bena amen egɔme nye be eva me kakawɔa ekpɔ ɖo ŋuti wo vevesesiawo katã ekpɔ ɖo ŋuti nu yiwo katã dim nele la
wo katã le eme vam amade la gbagba tsem le ʋiʋlim be yava xɔ Salomo ƒe teƒe eye yava na anyi ɖe be teƒe eye ama ŋutɔ wotsi amewo ɖo nugbe ɖe Salomo ŋuti ye Salomo le teƒe ma ŋugbedodo ali nɛ elabe wodo nugbe be ɖe ye ɖava nɔ fiazikpuia dzi nɔvi ame aɖeke maxɔ teƒe o loo eye ŋutsua va David gblɔ nɛ bena ɖe megblɔ bena Salomo ye lava ava xɔ fiazikpuia teƒe o ma ava nɔ anyi ɖe teƒe o ma hã ye David be eye meka nukake nyaʋakɔwo kpakple nuka futɔwo be nugbeɖoɖoa o magblɔ nɔ be dikanyia woƒe ɖoɖo katã le zu nu gbɔlo woƒe aɖaŋuɖoɖo katã ne zu tofloko nɔvi na ame aɖe be yaxɔ gomekpɔkpɔ o ame aɖe be yafi o tso wo yayrɔ gbɔa o meka nukake wɔm o lolo meka aʋakɔ yi ke wotsɔ bu akpa o lo le dekanyia magblɔ na wo be ne míɔ mígblɔ be be teƒe woe ma nɔvinye ame mɔ katã wo la ƒota gbala dzo ame sia ame ke be yaxɔ teƒe o akɔ doƒe o eye wowɔ nuwo kakakaka wotsaka nuwo do nugbe ɖe ŋuti o dekanyia ame ma meɖegbe be ɖe nyɔnu ma ye ŋutsu ma ele ƒota gbale tso elabe míɔ mígblɔ be amen la ŋugbedodoa dziƒo le dasi ɖe dzi xɔsetɔwo mi le dasi ɖe dzi ebe ŋugbetɔ la kpakple Kristo yi ke nye dzɔdzɔtɔ le gblɔ be tɔwoe magblɔ nɔ be nugbeɖolɔ katã wone kpɔ nukpɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me eye Benaya yewo dza David kpakple Krititɔ kpakple Pletitɔ katã woyi eye wogblɔ na fia la be neva eme ye fia hã gblɔ bena neva eme ne amen va anyigba dzi le anyigba dzia amen ma dziƒo adana si ɖe dzi nɔvi Satana magate ma xɔ yayra o nɔmetɔ magatsɔ fia mie nugbãtɔ nya kpɔ le teƒe ya yenye Mawu ƒe aŋkɔ aɖe tɔ nyenye na ye be ne Mawu be nu teƒe wɔlae ma kava tso eye velia nyakpɔ nyaƒe Mawu nuso katatɔ Mawu matrɔ ƒe nyateƒetɔ nyenye eye tɔlia miakpɔ Mawu ƒe nutete yi ke le na mi kaka ɖe dzi nugbãtɔ yi ke miakpɔa miakpɔ miaƒe Mawu ƒe aŋkɔ aɖe tɔ nyenye be gblɔna be Ezaya tabla 1:1 kpekpe 8 ebe ale nye nya anɔ si ke dogo tso nye nume ebe ma gbogbɔ va gbɔ nye ƒuƒlu o negbe deko wawɔ nye lɔlɔnu eye wawɔ nu si gbe meɖoe ɖo la hafi Mawu ƒe nya ya Ezaya tabla 1:1 kpekpe 8 Mawu ƒe nya nusẽ le me enye nyagbɔgblɔ ɖi enye nugbedodo ƒe nya Mawu ƒe nya wɔna nu medo gbe ɖa be ne wɔ dɔ le agbewo me Yeremia tagbãtɔ kpekpe 2 Yeremia ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 2 ebe ale Yehowa gblɔ nam enye si ebe ekpɔe ɖe teƒe tututu nɔvi ele kpɔ ge ɖe teƒe tututu ŋdi kanyia haleluya ele kpɔ ge ɖe teƒe ɖe tututu le ŋdi kanyia ele Mawu ƒe yayrɔ kpɔ ge le agbomedi ya totototo ebe elabena ekpɔ ɖe teƒe tututu elabena manɔ nu te ɖe nye nya la nu ne mawɔe wòade goe Yehowa be yana yawɔ yeƒe nya wòade goe yeƒe nya yawɔe wòade goe le agbometa ɖe tutu aɖatsiwo megaxa nua zɔ o tsɔ woagbawo katã va na aƒetɔ la dawo ɖe ba fɔ te tsɔ wo nukakɔ katã va na aƒetɔ la dawo ɖe ba fɔ nu gblewo ɖe afi ma elabena dziƒo le na wo kaka ɖe dzi bena wɔwɔ la nɔ ŋuti na wo lo nyaƒe Mawua nuteƒewɔlae eye aŋkɔ aɖe tɔe ne gblɔ be yawɔ nane la ewɔ ne godo Ezekiel
tame weve kpikple vevɔ atɔ̃ Ezekiel tame weve kpikple vevɔ atɔ̃lia ebena elabena Yehowa menye nya si ke mele gbɔgblɔm la ava me eye manɔ anyi teƒe na dzidzi o gblɔna be amen la ebe ɖe mi ƒomesetɔ mele nye nya dɔ ge ɖo ɖa mia gbɔ eye le me va ge Yehowa ye gblɔe Yehowa dɔ ye ƒe nya ɖo ɖa vɔ eye eva Mawu ƒe amenuveve fiaɖuƒea me azɔ mana wò ŋdi ya kaka ɖe dzi be ɖe Mawua nyateƒetɔe ne gblɔ be la ne va le nye le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye nu velia miakpɔ Mawu nu siwo katã tɔ be ale si ke liɖɔɖɔ mele gbɔ liɖɔɖɔ mele Mawua gbɔ o Mawu metrɔna o ekpea mía amegbetɔwo gbɔa enuwo trɔna míaƒe ganyawo ate ma trɔ gake metrɔna le Mawu gbɔ o nye segɔme nenema be nu amegbetɔwo be nuwɔna ɖe kpekpe ŋutɔ mate ma trɔ naneke le Mawu gbɔ o abosam te dze agbagba te nɔ xɔlɔ te wɔ nu sia nu mawo la menana liɖɔɖɔ nɔna Mawu gbɔ o elabena ƒe Mawua metrɔna o liɖɔɖɔ ɖeke mele gbɔ o ta egbɔna be amen egbɔna be nenema nyaƒe Mawua le ma hebli tɔ ƒe agbalẽ ta de kpekpe 19lia hebli tɔ ƒe agbalẽ ta de kpekpe 19lia eya ta esi Mawu lɔ̃ be yeaɖe yeƒe Adamɖeɖe ƒe limaɖɔmaɖɔ ele kpɔ nyatsia limaɖɔmaɖɔ kpekpe 8lia bena miato nu eve siwo meɖɔlina o esiwo me Mawu matem aka aʋatso le la akpɔ dzideƒo sesẽ mi ame siwo si tso bena miale mɔkpɔkpɔ si ke wotsɔ ɖo mia ŋkume la me ɖe asi sesĩe ekpea o magblɔ na wo le ŋdi ya be ɖe gbeɖe la mava ɖo nɔnɔme ɖeke me yi ke Mawu la va gblɔ be eya nyemate ma wɔe o lo eya magblɔ be ɖe nɔnɔme ɖeke mado kpo tɔtrɔ le agbo me o la elabe Mawua gbɔa akɔfafa le gbɔ liɖɔɖɔ mele gbɔ meka nɔnɔmea o yi ke le lãme na o yi ke le agbo me o nɔvi ŋutsu ye nɔvi nyɔnu ye meka le ke ganyawo le yim baɖabaɖa le agbo me oa Mawua magblɔ be ana ɖo ŋuti o kokoko Mose ƒe agbalẽ 4lia etabla vɔvɔtɔ kpekpe 19lia ebe Mawu menya amegbetɔ be wòaka aʋatso o alo amegbetɔvi wònyi be wòada le akpa o be wòagblɔ nane eye wòado kpo ewɔwɔa ɖe wòaƒo nu eye mawɔe oa le Mose 4lia tabla vɔvɔtɔ kpekpe 19lia Salmo tabla 9:9 kpekpe 34 ebe nye ŋgbedodo la ebe yemele egbage o ebe yeƒe nya yiwo dogo tso eƒe nume la ebe yematrɔe o kpekpe 35 ebe nyemagblẽ kɔ ɖo na nye nubabla o nyematrɔ nu si ke dogo tso nye nu yiwo me la o Yehowa le gblɔe la Yehowa meka aʋatso nu sia nu yi ke ƒe ŋgbe wòdo be yeawɔ na wò la nɔvinye ebe yemele aʋatso kage o ele wɔ ge na o ɖeɖekpɔkpɔ ya aɖe wò le nu vɔwo me dɔléle ya aɖe wò le dɔlélewoa me meka leke ke dɔlélea esese ale gbegbe be ele kpɔ ekudonu ɖa o agbɔ agbe le ŋdzi kanyi ya nutɔlia yi ke miakpɔa nutɔlia ke le afi ya yenye ale si ke Mawu yi ke nana mi kaka ɖe dzi la nutete le si Yakobo ta gbɔntɔ kpekpe 19 nu nyiwo katã nu siwo de blibo katã wotso dziƒo eye wòɖiɖina tso dziƒo fofo la gbɔ yi ke nye agbena la ame si ke gbɔ nu ka ebe liɖɔɖɔ alo tɔtrɔ ƒe vɔvɔli aɖeke mele o
Nyapa mawade atema do jidenu atema do jidenu la banu tepe walai e ma awonu tepe do ragbo lendia o segome bede mawude malala kaka efiensina do afiwa wo bengbedo do jina o ayoma no tebe ndoe la voix pia wo bengbedo do gbede o Mauma no tebe etila jafie a nukunu na o aw ela be maude eya esa alonu ka kekeli anu keke nu mo do metode ke me pona wa fi won ebe nu o ma wa no tepe walai nu nyi kata ne va mojina wazon eye nu si o deblibo nu nana deblibo kata ne choji po vana o to kekeli po fofo la gbon amesi kegbo lidodo alo to trope fofo lidodo adeke meli o meglon egbo bede ma ikakala gbo babe o nyama ka tema we nyama mele ma ugbo eba mesi sike ayo afetola benkola ya de maula metrona ye penyao metrona be susuo ye bengbe dodo kata ne vame la gbomele Yesu pen comme Matthieu tabla vovon pepe black ton vo aton Matthieu tabla vovon Elia pepe black ton vo aton le be dipo kwa nyigba nu la ba yi ke nyenyaola de meto de canton mageleme o nyengbe dodo nu ma ba yi o ye be nu se anu anyi da ye pe do na anu anyi da ene femme no lendia no bi me bene femme no lendia yakata miele kom le Yesu pen comme nous ton lia mi akpoazon ne maunya yakpo amen yekenye ma alesi kema u da side mi ape koko popoalo gbetodo da oji epea mau elon ekhonya pe gbetodo da o epea ne mi le gbedomda ne mau so katatore avamela salmo tabla ni vo sheke ake pepe 8 ton salmo tabla ni vo sheke pepe 8 ton lia eglobena asise ela siola ebe pepe wie nelia le vegbeme to wenye alo sese nu sen le wo asinu eye wo nudu si deji ne be ya drag bande ya etu ale ke nu se la si o gbo nenye be nu se vide la siwa ye be nu e na tema koko bonne nu ale pepem le pe ale gbegbe ya ke asise asio ma tema koko bo ma wudi nyape ma we ya bible be asise se le si popipi mada me kaleke agbama ekpedo agba ke le ji okpedo ma u ba si le koko ge akpere ji o la gbe o ama ya adra gbama la minya ya do yewa na made la me gble eye abale ka me Michael bagbale ta velia me ame de ka alo me ve matema koko wa elebe wa acho ame abe amene akoko me ya bo repe ya bo ame made Yehowa basia ekpe wa me amene pe nu se nyape ma wa palo esese wu amegbeto alo fane som nyape ma wa esese chowu dokita alo fao akpe o nyape ma wa basi sese nu yo matema wa wo ma wala we now makblo no be ndi ya dikele se maunya no binye o nu yo katanye nu no me sese o menya le chochom na o egloa mawa la dragba perenchi o hallelujah ye basi la bible be asise se le si eye wo nudu si la deji gbona be amen egome mau alon akọ mi ape gbedodo da o nu ametonya gakpo ban nya o de ka
kpakple Yehowa ƒe nyaɖeɖe go alo nyagbɔgblɔwo nuvelia ale si ke míadze si míaƒe Mawu gã la ƒe ŋusẽ nutɔ̃lia ale yi ke woyɔ mí bena míakafu ŋutikɔkɔe ƒe Mawu la nugbãtɔ se ɖa enye ale míawɔ ɖeka kpakple Yehowa ƒe ŋugbedodoawo ne Mawu gblɔ nya ɖe nɔvi ne yewoa ne gblɔ be amen la se ɖa nu yi Mawu gblɔ ɖo yi gaɖomɔ mate ma se gɔme o elabe enya nu sta Mawu ɖe ma atsɔ akpɔ susu afi la ƒo nu o helabe eya ŋutɔa Mawu gãe ebe nya be yebe susuwo menye yebe susuwo yebe susuwo kɔbo le míagbɔ abe aleke dziƒo kɔbo le anyigba gbɔ ene ebe nenema yebe susuwo kɔbo tso nyabe susuwo gbɔ enye kem ta Mawu matsɔ nyabe susu vi Mawu atsɔ no ƒoƒome o eye nekpɔe ɖa eye ke Yesu zɔ tsia dzi gbɔna la Yesu ebia Yesu be Yesu wea ne wea na ma zɔ tsia dzi la ba elabe amegbetɔ mate kpɔe be ɖe nɔvi amegbetɔ azɔ tsi dzi gbɔna o ekpea ta ne eye Petro tsi kpo dze tsia me nenema ke nu ka anyrɔ tsi toa me eya ta eto gbɔ be nanoli Mawu wɔna mate ma se gɔme oa ele be míatsɔ xɔse awɔ ɖeka kpakple yeƒe nyagbɔgblɔwo yeƒe nyawoa ne va me le agbewo me yeƒe nyame be ne va me le agbenye me lo dzidzɔ ƒe nyawo nukoko aseyetsotso dzidzeme akɔfafa be nyawo katã yewo gblɔ la wo katã ne va me le agbenye me le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe nenema yeƒe nya le ma la yi ke dogo tso eƒe nu me ma la ebe matrɔ va ye gbɔ ƒuƒlu o enya gaɖo me wa atema dɔn aŋedola ɖewo be ne va da aŋe le teƒe ɖe yewo yi kakakaka abe nu yi ke be aŋe me dɔn aɖe bo yi ke me yia nu yi ke be ma ƒle alo ma wɔ ne nye mete kpɔ nua wɔ ŋuti dɔ o nua xɔ tsi ŋutɔ lo yɔ nye mate ƒle na wo lo o eya me kaka amea trɔ gbɔ alɔ gbɔ lo ekpe mete wɔ nua na o vɔ Mawu be ɖe ne yia ye dɔn yeƒe nya ɖo ɖa be ne yɔ dɔ wa be ne kɔkɔwo le ʋea mea be ne tukawoa be ne degawoa yeƒe nyama ye dɔn ɖo ɖa ma va trɔ gbɔ va yi gbɔ ƒuƒlu o edɔ yi gbe ye de ɖo ɖa awɔe godogodogodogodo awɔe ƒe dɔ godogodogodo nenema Yehowa ƒe nya lee ma hallelujah gblɔna be amen Samuel velia tame andre kpekpela vɔ atɔ̃ Samuel velia tame andrelia kpekpela vɔ atɔ̃lia ebe azɔ Yehowa eya ta Yehowa Mawu nɔ nya si ne gblɔ ɖe wò dɔla kple ƒe aƒenu la dzi nɔ nya dzi tegbee eye nawɔ abe ale si ne gblɔ ene nenema wɔ abe ale si ke ne gblɔ ene meva ebe ame yawo katã va gbɔnyea nyemenya nu ta yewo wogbem nu ta wo tutum ɖo vɔ Yehowa be ɖe eye ya ebe Yehowa wɔ abe ale si ke ne gblɔ ene ebe ɖe fofo kɔkɔe kpɔwo ta dzrawo ɖo tso vɔwo katã si me Yehowa me va la abe ale si ke ne gblɔ la wɔe nenema egblɔ be ɖe metsɔ ŋkɔ nye na mi eye nu kake miabia le nye ŋkɔa dzi la nye la mawɔe eye fofo ale be woakɔ fofo la ŋuti le menye eya ta fofo me va be ale si ke ne gblɔ la Yesu be fofo wɔe nenema la egbɔgblɔ be ɖe yeƒe ŋugbedodoa miatɔe woya va ko na bia ŋugbedodoa eye nu yiwo katã na to ne Mawu egbe nye be ɖe Mawu wɔ abe ale si ke wò ŋutɔ ne gblɔ nam ene amen ma ava me le agbo me lo nu velia yi ke miakpɔ le teƒe ya ye nye ale si ke miado dzesi ɖo be ɖe míaƒe Mawu gã ye ŋusẽ le si nye dzesi nenema
be wo mawa nu se kata to e onye mauga e Timothée gbanto ta matin et tu y a den e gbo la fi na mi Timothée gbanto ta den e ba mesike si maku la le aye o le kekele si keme ka megbe to de ke matem a po o amesike amade ke me popo gbede o eya to enye nu sen bobo ple nu sen eya mesia me na gbo na be amen awe now amen ma ego menye be atesi ipea be enya yo kata ma oglo tepe ya ne va me ego menye be nu se nyaglodio nyayo kata toko choma open numea eleme vam eye mo pe juko kata ne glonam da ma sebena amen yuda pokui blavevonne yuda pagbale pokui blavevo enelia eglobe eya amesike atema jiramido o mauna jiraudo alle oda sila ikene va le tutopo keke me katsa pe nyanyu kakaya pe dodo ya me ele kpo nu yo kata ma le wo ele yi le gbovade ma u pe nyane va me na o Yehowa alle oda si e nu yo kata obe ya chona wa akwela ebe amesi atem alle mi de asi bena mi aga klinu o eye wa tem achomi ado titre de penchi kokwela penkume mo kaka manonui le jijogamela mawu de ka onko ple kola Yesu Kristo mi apetola ji etonanye kafukafu ganyenye jedodo nuse ple fifia cho mavo yide mavo megbonam dabe amen eva me voima yepe nusia me do akponu Yeremia tabla tovo fe pepe yandre lia Yeremia pagbale tabla tovo fe pepe amme yandre lia ebena nyenye Yehowa sike wojifo ple anyigba ple wo asi ple onuse gala sike le ji eye naneke mekpe na wo akpa o naneke makpe ne ma wa akpa be wa wona o la fi lendi ya de se gome be de a jesi ma obe nu se la gbe o me nu ton lia ke mi akpo a ye nya le ke mi o de ka alo daside alesike mia a wo de ka kwa mi apan chikoko pe mawa nyape mawa chikoko pe mawe wo de ka kwa daside ye pe chikoko ya ji ebe wa yira Israel pe mawula jo mavo ide mavo me amesia mene globena amen aglobe amen salmo pa gbale tanel blane blade kelia ava meno nenema salmo tablandre bofe tekbe wiandre lia ebe yepe nko anu anyi choma voide mavo yepe nko anu anyi choma voide mavo me wakafu yepe nko la tegbe epe bubu ayu anyi gbamble bolaji fun neno alea hey ebe ya me wa yira mi akatsa le duko kata wa yo ebe ya yira to pepe wie nyia ebe wa kafu Yehowa mau Israel pe mau la amesi dede ko wonukunu wo ebe ye de kakwe wonukunu la wa kafu mau ma wa kafu epe nko kokwe la tegbe ebe nchi kokwe ne patio le jekanya ela be mya pe mawe wona nu gangan o pepe wi a sheke wa kafu epe nko kokwe la tegbe eye bobo ayo anyigbambli bola kataji fun nenu alea lo agbe ome nenu alea le pomo wa me nenu alea la agbe ome ne fame le wa gbe me le Yesu pen come
Salmo tabla nyi vo asheke. Peke bla ton vove. Ebena wakafu Yehowa. Tegbe le vegbe me kikla ton vo ton lia. Nene mane no alea me semne globe ne no alea. Ne no alea. Salmo lo fa de ka amade. Pepe blanne. Pepe blanne vo enyilia wakafu Yehowa Israel pe maula. Cho mavome yide mavome. Eye du kobli bola na globe ne no alea. Amesiame ne gbona radio agba ne no alea. Koseto kata ne gbona be ne no alea. Mauvio yo le khoma openu selendia ne globe ne no alea. Mikafo Yehowa. Matteo tamate pepe 8 ans. Matteo pa gbele ta de pepe 8 ans lia eye eglobe mega plomi ide piano pele akpa mamle be la be to we nyenchi kokwe to mavome de mavome ne no alea Chode mavome aglobe ne no alea no bi nu kaja wazo nenye be ya chola to gbeda le njikanye ya don kweji be ma pengbe dodo a nene ma onona hallelujah nene ma onona nukake na bia lepe ngbe dodo nu a Kristo ike hwa nyada kode mia nula aglobe ne no alea eye miakata ma be duko kata nyame yo le gbe adom dane ma wala nya wo de kakpakple ma wa globe ne no alea agbomela ne no nenema bebe agbomea ne no nenema le agbomea ne no nenema ne nu sene gedeme o ma o ne tutwa da chio kata don njikanya ne no alea bedodo da yo kata na doda ne ma o le njikanya la ano nenema kenwazo na tok bedodo da ne bianu ma o le bedodo da me Ibedodoraji cho wonya okatsa dasine ma olenji kanyia gbolo wo jimenya one hela bale kenele gbolo mula ano na onenema no si ona biela awe na onenema alesi na gbolo de tomene la awe na onenema no kake jim ne lela le Yesu pen komea ano na onenema Yehowa anabe nu yokata jim nelela aba mena unenema nenema wa no hela bebe ngbedodo medanao yebe ngbedodo katanye nenno nene ne vaime anona unenema yue yo maulendia no vine yo maulendi kanyia Yue. Yo maule ndikanya. Totte de bengbe dodoji. Yesu le nya hom da kode tao. Yesu le bedom da de tao. Yesu ebe ya ho nya o da ko. Yue. Ale bengbe dodo yo kata ne jesila. Yo biam ne lendia. Anona onene avamena onenema adinchi onenema avamena onenema le Yesu Christo penkome mega kedi le ochima o mega khanu o cho ochimenya one cho wo khakha o kata do benkume nu sele o mawasi achek papa le o mawasi nous sengan trako le umawasi ela bebe nyao katala ebe neno alea ne vame nenema yue be Yehowa le ndikanya nu gbe yo katan ne dona mola on ne va menam yuelo no vinye
ma se nu fiafia ya vont me gbe na dote awo siko le gbedodo ranchi o yo ma o le ndi kanya be Yehowa nyanyu yo katsa ne gbora gbenye nchi la ne va me ne no nene hallelujah ne va me nene ma ne nye la gbenye me ne nye la gbenye me ne nye la gbenye me eye anno nene anao hallelujah. Ela bo ma wanu tepe wala e me gbona epenya e yo dana leji o ebena chuma voide ma vola wonya eliketegbe wonya metrona ela be wontola lidodo alo to trope nono me de kemele gbo ale sikene le chala nene makene le gbe o le ndia ma wonya wo ne va menao nu gbedodo ne dinchio nu nyio kata ne va menao ale ne le jido ale ike ne le jido nu ike biam ne le o le ndia ele va menao nu vombe kamawa ele solenchio pipo debe kamawa o le ngela o le sola gbome kokuchi o le ngela gbome dolelo kata onu le sola gbome ele haya ele kpojijo ele kwame nu veve ma openu se ale gbole ndia ele tron nonome akpata nonome ale tron la bena ma o yom nele la nu se on kata tolesi ele tona obe ye benyo kata nye ye benyo nye amen ye benyo kata anonene anualea anonene manao le Yesu Kristo pen come yue mega hede megbo cho nya okata ne cho jime nya okata ne eketo be ya se onu haha yue le njikanya Yehowa elegbe soso le njikanya elegbe soso be ya se wo jimenya o elegbe soso dogbedane yoe chowo jimenya o ne de oku hio katande dare benkume hona me togbo neva nya hora kola de lasio chuchu wadachio mega favio tutu wana chiole ndikanya na chowo mokpokpo dade Yesuji chowo mokpokpo kata dade Yesuji chowo mokpokpo kata dade Yesuji Yesu ye wone Mateo kata yo la gbomela atrosu nu tete nu yo nyi nu ma le wa gbomela apetola nambe kata ano wo now we are dojire nuko ho Yesuji sele ndikanya nu yo katsa oglona ola anonenema nu gbe yo kata o dona o lendi yala novi anomena onenema avamena onenema le Yesu Kristo pen come bedodora pe gameya bedodora pe kapopoya kenu na ponu pone kenu na yue doline ela khonao Nwete pola nyemawa me doangbe danao me dona ngbe dana legio ebe ye nona njode pe nyaonu ne ya na wa va me pepepe ya na wa va me pepepe ye be nyao le me vagenao ye be nyao kata le me vagenao pepepe ale o donu gbe ala nene ma pepepe wa nona we ma Yoma wale ndekanya nuka ne jibene wona ye nuka jim ne lebe mawu ane wona o ele gbesoso no binye mawu le klalo ele jajira dodi na yue kola atona o
Hallelujah. Bedodo da itona nonomeao. Abi fafama well. Hundede nu kakama wena o. Yue blene. De jimenya one. De nu kakao kata. Heli yo la kojina wa. De blene. Mawa asenao. Ou mawa awenao. Elle avait nous son katatoy. Elle avait la gbe. Et yo le khonyara kode miata. Elle a gbe. Et ne bien anela awenao. Ebe anonenema. Elle tona o le diabere. Nu yo blom nelenai. Nu yo biam nelela. Yeah ya nabe anona o nene. Ava mena o nene. Hallelujah. Mawa nu tepe walai. Dobli nelenje kanya. Elle dagba o le jo. Elle de nous kaka o katana le jo. Le Yesu pen come. Elle na ye pen nya o kata. Elle va emenao. Ye ben nya o kata. Elle dinchi o le jikanya. Elle na ye ben nya o kata. Le no abale sike. Elle glomne nene. Kwese kadeji. Be me glon e pe nya dana le jio. Me doa nu gbe dana le jio. Nu te po la. Ye nya mesi ke wo nu gbe dodoa. Ye bibla be e ya ke la we ha. Nu te po la ma e ye le wo genao. E le wo genao. A tutwa da chia nao. A de agba ojo le jio. A tronu chinya dogbeda. Be ye ben chinya ne trole njikanya. Nchinya nya ne trole ndia Yehowa. Na nye nu chinya na tro. Et ne kwesela anona o nene ava mena o nene le Yesu Christo pen come. Mau jike dedu kucho fiamile njikanya egale gbesoso ele klalo amesia me kele radio agbole njikanya. Nyame yo kata se maunya le njikanya eye maunya do khosede miagboa apetoa le gbesoso apetoa le klalobe ya se oli dodo ele doto nu yo kata glomnelene yoe megano gbe dom dako megano mau yom na ide nume fuflo yoe pele kakadeji yoe papele khose yoe papele chidepo. Eye ne glon be amen la kadeji bena nyasi e glon la ele me vam la ka kadeji do la no jio me tunji kanyaji anye choida be mau pe nyao kata enye pakpene vame toene glone le jikanya be Yehowa me le pomo me kpoto le pomo be nu yo kata bien me le la ne non nene hallelujah ne non nene Enye kakadeji enye nyape me vava be nyape mawa me doa kono jipe mawa ele pakplemi ene glonyade ya me tonao me doa nu gbedanao bo mawa me doa nu gbedanao le apo me ya nu yo mawo be ya wona wa ele woge nu kaneji be na wona yo glene we ya glene ko mawa awe aye nu gbe yo kata odona wa ele glombe anonenema hallelujah anonenema la be o mawa me do anu pe danao le Yesu pen ko die mi dogbe dale amadene glonam le radio agbobe amen gaglonam se sene bene nonenelo amadene gagbona be Yehowa wonya okata la gbenyemela ne nonene amen anonene la gbeume maga ya pe masigbolo eye nyabe pastor dogbeda de miata nyabe pastor denwa gomenami eme konami azombere mawi ke dongbe ya nu tepe olai mawo le doli nu senami eye maunya sese kemie sendia menye nyagbolo
eye azɔ miado gbe ɖa miatsɔ miabe pastor adasi ne mawu be mawu ne gaɖɔ li ŋusẽ yeye ne yehowa ne gatsɔ ŋusẽ ye tsɔ bla le dzi ne elabe wotrɔ ya egale dzi gade egale dzi ŋutɔ maglomada nane gadzɔdzɔ ge wotrɔ ya amlima no gaya dzɔ wotrɔ ya to eya ma dzi ta miado gbe ɖa ɖe ta be yehowa ne trɔ bla le dzi ne yehowa ne bla le dzi ne yehowa ne bla le dzi ne yehowa ne ne ŋusẽ miado gbe ɖa ɖe ta do gbe ɖa miakatã miado gbe ɖa mawo ƒe amea ta be yehowa mawu ne trɔ tsɔ ŋusẽ bla le dzi ne mawu gayrae mawu ga gbogbo dɔ le ŋusẽ yeye ne trɔ gbogbo siami ne dziƒo mawu na wòanɔ sesie na wòanɔ lãmesẽ me eye fiẽsia aganye fiẽsi gã aɖe yɔ mawu le yesu ƒe ŋkɔa dzi mi do gbe ɖa le medi be mase amen tso gbɔwo le radioa dzi ɖaa mebe le yesu ƒe ŋkɔa dzi mi do gbe ɖa le ne va me le agbewò me nga do gbe ɖa ke le tso mɔ ƒe ŋgbedodo ɖeka nɔvinye yi ke le ŋkɔnye sem fifia le radioa gbɔ nugbe kae mawu do na o ye mekpɔ va me na o tso ŋgbedodo ma ena to gbe ɖa be mawu enya ya medi be ne va me nam enya ya ne nɔ nene ale ne do nugbe ma koa ne va me nam ne va me nam ne nɔ nene le agbenye me le yesu ƒe ŋkɔme wɔ ɖeka kpakple mawu nya ka ɖe mawu ƒe nya dzi do dzi ɖe mawu ƒe ŋgbedodo nu elabe tɔwoe ŋgbedodoa tɔwoe la ava me na o yɔ mawu ƒonuƒo ne mawu xɔ nane tso mawu gbɔ le ŋdzi kanyi ya xɔ nane tso mawu gbɔ megamia nu o megazi ɖoɖoe le radioa gbɔ o yɔ mawu eɖo la xɔ yayra ɖe tsɔ yaƒe me eɖo la kɔ yayra ɖe yaƒe me godoo xɔe ne va me na o maya ƒe masi gbɔ lo mawu ƒe nugbedodo katã ne ɖi ŋtsi o ne va me na o ne ɖo kpe dzi le agbewò me ne va me na o wɔ ɖeka kpakple mawu ƒe nya da asi ɖe be ŋgbedodowo dzi ka ɖe be ŋgbedodoawo dzi le yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le gblɔ amen sesĩa ɖe ɖa ma se amen mawu ŋusẽwo katã tɔ eyra mi ale gbegbe le ŋdi ya eta mi le akpe dam na o mawu ŋusẽwo katã tɔ eɖea ɖokuiwo fia na amegbetɔwo mawu ŋdi ya mi le gblɔ be amen azɔ tso fifia tsɔ yia kaka tsɔ ɖe mavɔ me la nya yiwo ne gblɔ ɖe mia ŋutia anɔ nenema loo dziƒo mawoe akpe na wo ɖe ɖeɖefia yiwo nena mia ta azɔ mienye be nyaxɔ le akɔ ɖe le mia si ye nye ƒe ŋgbedodoa enɔna nenem enye na eya do nya be xɔse ɖe dzi aƒetɔ ye miekafu wo ŋkɔ miedo wo ɖe dzi ye nugbe yiwo katã aƒetɔ ne xɔ va na mi tɔku ɖe dzimetɔtrɔ gbɔgbɔ kɔkɔe xɔxɔ kɔkɔenyenye dɔyɔyɔ katutu gaɖeɖe yayrawo be yakpɔ mia ta mawoe mi do gbe ɖa be wo katã ne nɔ nenema loo ne nɔ nenema tso gbɔwo na mi le yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ azɔ mienye miexɔe se be nu yiwo katã ne gblɔ ɖe mia ŋutia aƒetɔ tsɔ ku ɖe miabe agbe ŋutia wo katã anɔ nenem le yesu ƒe ŋkɔme mawu mieɖo kaka ɖe dzi azɔ be dziƒo mawu ne nyia be ka aʋatso meda alakpa o nu si ne gblɔ la ebe ye nɔna nu te ɖe eƒe nyanu be yana wòava me
Apeto nu kakenye nu gbene dona mia. Wo nya yo kata mie se le ndikanya cho mia be pastor boa. Apeto me dogbeda ben gbedodo be gbedodo na yo kata nu kake vi o bia o lendia nu so kata toy me dogbeda be neno nene wo kata ne va menami le Yesu pen kwame akpena o mau mavo mie do de ji mie kafu me ne konami edenya ba lovo ame yo kata yo lendia ben na chope nu von akeyo minya be elenene ela ba won gbedodo metro ame yo be mawe na yo jikokwe cho gbogbokoko be nu se cho de yo me Yehowa ame yo bia obe yira yo po yo ta de yo le futo malome ya mie kwese ale yo bia ola jifo mawe anonene malewo pa gbeme le Yesu pen kome apeto mi menya le yike tonya be jimeke a nya dakpena o van eyira jijime ya eyira mia togovio eyira mia mau de duko le duyame apeto me dogbeda miecho akpeda dana ode subola yike ne chonami yike jine to le cho agbenye onami fofo akpe fofo mi be akpe de fiakpe nyatefe yo kata ne nami ndikanya ata o Yehowa akpela na be mi anyanu sike le miasi apeto dipoma we be bia be khose ne ga nyon le mia me we ya mi dogbeda be wo subola ne agbejiji le Yesu pen kome mi bia o Yehowa mau be amisisi gande ne vaji nu se gande noji eye zen ne wade gbogbokoko penu na na wade go mawe ga black pane nan keke yo le nkona mi le Yesu pen kome miegle esroa de asio me blali jine na tonu sen aye na waga kotono pepem de o subola nti le Yesu pen kome ma unu so katanto akpelo mi biabe piensi kpadia nu ganga one gajo onu ti kokwe onu sen mau nega dede go eye wa kasia me ba gbe cho te fere pepe ke wa semia nkole eye mi akpo onu sepe do na o ela be mi kwesebe ale mi bia cho fifia cho idala anonene ava menene ma ano alea lo fofo anso kata tomie dakpe now be jifo kata ne vude miaji be piensi ya mau esimeke wo kesino nuo me vona pokbedo a doli kesino nuo o kodenya pa gbeji wakafu wonko na tegbe e na be wonko na akpo bubuda le Yesu penko die nye dogbeda le blonambe neno nenema amade ne gbogbonambe neno nenema amen akpe maune yirami. Praise the Lord. Please don't forget to come for the night evening section. Is going to be wonderful. Amen in your life. Amen in your family. All converts should not forget to report at Campus Hall by 3 o'clock today. Campus Hall, 3 o'clock. God bless you and goodbye.